cantikannya. Apa anu we aku nyawer we nyen sing nembang. Walah. Dua-duanya, Bu. Teng panggung hukumnya pun ngoten, Bu. Nggih. Bawa nggih saged monggo, nggih. 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 Nggih, monggo. Ya ning tawang ya. Tawang Mas, pelok ya. 6 nggih, Sobi. Gitu nggih. Nggih. Oh gitu. Nano. Ngoten. Moci-roci. Alah. Apalan. Wah. Elak iki Jan. Ya iki lho sing Kripto Mendes. Ayo. Luar biasa. Ternyata saya nggih Pak nggih baca. Sae nggih. Masya Allah. Nggih, nggih. Mbok dijak dadi sindene, Pak. Bayarane piro? Malah bayari lho Pak mengke. Iya. Ayo. Neno. Ayo. Wong bagus aku ngenteni. Iya, Jan. Rezeki, Pak. Iya. Rezeki. Sing putri kaya widodari, sing kakung kaya garangan. Ampun garangan, Pak. Lah apa? Kula nek delokke garangan pancen nesu, Pak. Sebab e? Kula ki luwak kok, Pak. Wah, malah nemen. Nggih. Lajeng, Bu. Marang mega ing kuasa. Suaranya ini lho, Pak. Pripun? Jadi kaya iya, kaya ora ngoten iki. Kaya piye ngono, Pak. Dadi Kayak iya, kayak anu, ora. membuat penasaran ngoten lho. Nggih, nggih. Tenan. Kalau tau ndek men entuk swara ngeten iki ya wong wedok swara ngeten iki. Akhirnya terus BPKB sertifikat ilang kabeh. Iya. Ah iya. Sentakane pamireksi Dilereske mboten? Mboten sampun. Monggo kula leres sak buah nggih. Leres. janji janji Madang. Madang Aku karang. ngerti Mas Gareng iki kok dadi kaya kepiye. Nggih, biasa Bu nyepia anu Jenengan nek ra lucu ya ora payu Pria tampan nyat ngeten niki. Oh, tampan banget. Heeh. Bengi iki Mas nyen pantampan dhewe. Soale piyayi sing ganteng-ganteng ning kene ora payu. Lah nggih, Sing ula. payu jenengan dhewe. Ula, Bu. Dan sing tak bayar jenengan dhewe. Bu Patmi nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu Pak Garen niki duda lho, Bu. Aduh, dong. Nggih, piyambak pun dangu, Bu. Lah Bu aja. Aja ngono rahasia. Kesel. Sampeyan arep pengen wayangan ping pira, Pak? Mengki Alah. iki. Enten kula, Pak, mengki, Pak. Ora gugu. Enek sing nggawa golok ning mburi kono. Sinten? Ya sing duwe no. Ayo kowe kapokmu kapan? Namung kowe? guyon, Bu, namung guyon ngapunten, Bu. Mung guyon kok, Bu. Mung guyon, Bu. Teko ngendi mau? Mas, wah kula, Pak, Pak gayuh lintang ngeten niki. Bu, Sumadatras sing tias ingsun. namung estu to, Bu? Kabaripun Sing ndi? single saestu. Engko nang mburi wae tekoke. Anu krono Tak celokke lho engko ben disawer lho. Kowe Wah, pengen kowe enten, no. pengen digawake golok apa digawake saweran? gawake duit mawon, Bu, gawake duit. Oh. Nggih. Enten no Bu Kesi, enten no Bu Kesi. Ya wis, nek pengen disawer nyan panggil. Sinten-sinten? Ya sapa sing duweni Bu Eh. Patmi? Hamba Allah, monggo tidak. Alah. Malah Mbak Allah lho ora. Dereng tepang lah ya hamba Allah kan lebih bagus loh, Pak. Dereng tepang, Pak. Wis sapa nggih ndang selak wektune entek. Mboten, Sapa? Bu, niki, Wani jenengan wani ra nyan panggil. Mengko det sawer. Urusan duit wani, Bu, kula. Ya wis sok. Sinten semono. asmanipun? Pak Irfan, panggil sana. Pak? Irfan. Pak Irfan, cintaku, sayangku. Monggo lho tindak panggung nyaketi kalian Bu Hajah lho. Pak Irfan, monggo Ir menika seneng, Fan menika weweh, tegese seneng sedekah. Monggo Pak Irfan, Mas. Walah gantenge kaya aku no. Nggih. Oh. Monggo mriki. Masyaallah. Nimas ingsun Mias mriki, nggih.
Lah tasnya pundi? Prasepa sineksenan bumi langit. Masyaallah. Nggih, matur nuwun. Bagi jane dagelan apa copet? Lah enten apa to, Pak? Lah ape telur saut lho. Niki sawerke kula kok. Dang. Terus pripun? Bedap. Mangga. Pak Irfan, sehat selalu nggih, Pak. Nggih. Oh, mati niki. Yes. Gareng iki. Mboten napa-napa. Kula sing nyagaki, Pak, mboten napa. Alhamdulillah, Pak. Anu, sehat selalu nggih? Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Pura-purae yen ki sing anu aku sing wartawan. Iya. Oh, nggih ngoten. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Bu Haja Supatni. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Bu Haja sehat selalu. Silakan Bapak menghadap ke kamera Bapak. Apakah Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, I'm fine Bu Fatni. Mriko Pak disapa Pak. Mriko Pak. Sapa iya. Pak. Pak Irfan mriko disapa. Mriko nggih. Oh, alah. Agak kok angel kok ya. Angan. Nah, ya dah. Wis Alhamdulillah dang siap, dang Bu Haja. nyawer Mas Gareng dang meduk. Engko ben dang rampung. Lah nggih sehat ta, Pak? Alhamdulillah sehat. Mikir ndi coba? Terus sampean milih sing pundi waton cocok regane? Halo. Makasih. Niki lho, Pak. Niki. Halo. Imamnya ini imam calon imamnya Bu Hajah menika. Pak Irfan. Oh nggih. Radi mriki mawon. Nggih. Lah niki mangke terus latihan nemokke manten. Iya. Gladi bersih nggih sesuk. Tangi sing tias. Aduh. Suaraku dadi metu ya. Oh, kok dereng metu. Ora metu mau nggih. Wah, nggih. Nggih. Mas sampean bagian ngetokke tenan Pak. Tenan. Luar biasa. Anteni padang rem Tepuk tangan kagem Bu Fatmi luar biasa. Nggih. Mohon izin Pak Irfan. Hmm. Luar biasa. Pak Irfan asli Gemantar menapa saking pundi? Tawangmangu, Pak. Oh, Tawangmangu. Sudah lama kenal sama Bu Hajah. Sudah, Pak. Dan ini mau merencanakan untuk ke jenjang selanjutnya, betul? Jawablah. Kalau seorang laki-laki yang gentleman, Pak, mumpung disaksikan jutaan warga masyarakat, katakan iya, kalau iya katakan tidak, kalau tidak. Aku mewakili panjenengan. Nggih. Nang. Teko ono, wis teko ono sak Sekedar karpamu. niki mangke sing gawa duit sinten ta niki mangke? Tenang. Balik rono neh lho. Kula ngewangi sinten ngoten lho Pak. Lah nggih. Oh, alah aku berarti sampean bijaksana nggih Pak. Aduh. Nggih. Lho, sing gawa aku lho Mas, berarti nyen nyewaki aku. Loh, lah nggih, ya dinyatakan ya. Anu cinta lahir batin sama Ibu Hajah. Saya suaminya, Pak. Lah nggih. Modar raine gareng pucet. Ayo. Lah nggih, maksudnya kan menjadi suami kan cinta ngoten lho Pak kali Bu. Ngoten Pak. Gitu Pak. Omongannya Saya wong sangat kisinan. mencintai istri saya. Lah alhamdulillah. Jujur terus terang yang paling dicintai, yang paling disukai bagian mana Pak? Maksudnya kalau yang paling dicintai, karakternya itu luar biasa. Luar biasa. Beliau sangat dermawan, Ya. pekerja keras, Nggih. sangat tangguh. Nggih. Tangguh. Mungkin 1 juta banding 1 atau 10 juta banding 1. Luar biasa. Luar biasa. Tapi begini Pak Irfan. Nah. Sebelum jenengan naik, Pak Gareng tadi celutak jaraki Bu Fatmi. Wah, berarti honornya mungkin dipotong mawon, Pak. Potong. Memang saya tadi mohon maaf ya Pak, mumpung masih lebaran ya Pak, jangan dipotong, mohon maaf. Memang saya tadi celutak, tapi karena saya disuruh oleh dalangnya Pak. Wah, berarti dalangnya yang dipotong ini. Dalangnya disuruh masyarakat Pak. Masyarakat nggak bisa kita kalah sama masyarakat. Jadi memang luar biasa Pak
Dalang, saya sudah sangat mengagumi beliau. Nggih. Prestasinya luar biasa, pencapaiannya juga luar biasa. Dermawane nggih luar biasa. Saya di dekatnya saya Mohon tahu, izin Mbak. Bapak bisa mengungkapkan rasa cinta Bapak melalui pantun. Ya, mangga. Cumi-cumi ikan lele. Bu Haja Supatmi, I love you, Le. Mangga, mangga, mangga. Pohon beringin dari Jepang. Cakep. Siap. Musim dingin tidur seranjang. Cakep. Lah terus lah turun teng mriki ta Istriku yang paling cantik Ibu Supatmi. Jalan-jalan bersama-sama ke Jepang. Oh. Itu nyambung ya. Orang nyambung. Ning kanggone wong duwe-duwit niku tetep nyambung kok, Pak. Tetep nyambung. Tetep nyambung. Luar biasa Pak Dalang, jadi Sembah nuwun, Pak. hal yang dikagumi, beliau sangat dermawan, beliau Nggih. sangat rendah hati, beliau sangat baik hati, kepeduliannya terhadap masyarakat banyak, Sip. sangat menginspirasi. Saya suaminya terinspirasi gitu, maksudnya hal-hal yang sangat bagus dan pencapaiannya juga luar biasa. Bisa 1 juta orang, bisa 10 juta orang Pak. Ya. Bisa dicapai sama Bu Supatmi. Jadi luar biasa lah, kita doakan beliau. Ya. Semoga sehat selalu, Amin. Amin. diberikan rezeki yang banyak, yang Amin. melimpah ruah, Amin. yang barokah, Amin. Amin. diberikan umur yang panjang, yang barokah. Amin. Semoga apapun yang dilakukannya bermanfaat untuk orang banyak dan Amin. masyarakat banyak. Ini luar biasa loh, Bapak. Pripun? Beliau ini kalau manggil Ibu Haja itu beliau, ora kok Anda, ora kok kamu. Beliaunya Bu Haja. Luar biasa, padahal ini suaminya loh. Oh. Itu bentuk ketak di mana apa memang takut Pak nih kan? Tapi saya jujur dari hati saya yang paling dalam, maksudnya sangat mengagumi pencapaiannya gitu. Pencapaiannya luar biasa, saya yang laki-laki saya tidak mampu. Oh. Belum bisa mencapai seperti Ayo, beliau. Jadi selama ini sama tidak mampu ya Pak ya? Ya, belum bisa menandingi kehebatannya. Gini Luar kan podo, Pak. biasa. Bagaimana kalau kita sama-sama minum biomoringa? Pak? Alah. Atau iklan. Nggih. Semoga selalu sejahtera, Pak. Guyub rukun, nggih. Nah, gayung bersambut Pak. Nggih. Ibu tadi sudah nembang. Nggih. Mohon izin untuk Bapak Irfan juga harus berkenan nembang juga. Ngoten Pak. Lah pripun Pak Irfan? Jadi- Gimana, Pak? Bobot timbangnya loh. Nah, yo. Wis Pak Garing wae sing nembang ndak wektu entek. Jenengan Loh, nek nyawer kula- aja. Nek Pak kula Kan wakil. nembang apa? Setia Tuhu? Oh, Caping Gunung. Saping gunung. Mantan-mantan. Oh, nggih, saping gunung. Ya ya ya. Sendro berarti nggih. Nggih. Sendro, nggih. Jadi pelok sendro. Nggih, nggih. Weh, aku lek bisi Oke sih yang bantu Nek bisi pripun Pak? Kula bisi ibu Kesi ngono kuwi. Ngono. Kula nek bisi bojur Pak malah kula mut kupinge sih. Nah, Mangga Bu. mana. Ayo. Dek jaman perjuangan jorngelingan Saiki
dangdut nih cok bareng-bareng. Ya. Selamat sukses untuk Bu Bupati dan juga Bapak Kepala Desa Umarno. Mantan kekalih Sakinah Mawadah Warohmah. Pur, yo bareng kali Bupati Pak Irfan. Tepuk tangan yang meriah, Admi Pak Irfan luar biasa dan Terima kasih. luar biasa, jos saestu. Bu Hajah terima kasih Pak. Napa lho Bu, lah dadak ngopo lho lah nggih. Nggih, Allahumma sholli